Новое радио. برنامه شامگویی به تنفس با ما شما شام بخیر میگویم از دونی دیر و خودی رسول میشم که اینشون در برنامه شامگویی مقرر دارند چمپیونی مهاریبه های اومیخته اعظم غفورов. شما رو خوش آمدید میگویم با برنامه. سلام علیکم، رحمت برای تکلیفتون. نخستین سوالی که پیشنهاد می شود این چنین است که شام شما از چی آغاز می یابد؟ برای چی؟ برای اینکه این برنامه شامگویی است و برای استراحت و فراغتی مردم بیشتر پیش بینی می شود و از این لحاظ می خواهیم بفهمیم که همچون یک ورزشگر، همچون نفری که با محاربه کسبی آمیخته مشغول می شوید، شام گفته عادتا شما چی رو می فهمید و چخیل آغاز می شود شام های شما؟ شام از نماز شام سر می شود. بعد از نماز شام مقصد ما در زال مشقمون رو سر میکنیم، تمرینمون رو. یعنی که هر شام شما تمرین دارید؟ بله. برای نفرانی که شاید درباره محاربه آمیخته معلوماتی کم دارند میخواستیم که شما مفهوم همین محاربه رو شرح میدادید. من محاربه آمیخته گفته چی رو میگویند؟ محاربه آمیخته اون رو میگوید که مقصد در اونجا همه نمودی ورزش هست. مقصد کیک بوکسینگ باشد، در اونجا دست پاچه کار میکنیم، گوشتین باشد مقصد در پارتر، در اینجا کاراته، گوشتین، همه چیزا آمیخته است. مقصد آمیخته است و برای شما مشکل نیست که مثلا در یک وقت با همه نمودی ورزش یعنی که محاربه آمیخته مشغول شوید؟ مشکل نیست؟ البته مشکل است. در ما روزهای معین هست که امروز گوشتین هست، برای ما روز دیگر کیک بوکسینگ، استادمون هست رجب علی بیانوف استادی من که با ما همچون پروگرام میگویم، مقصد برنامه ما رو میگوید، مقصد این هفته مقصد چیز کارو رو میکنیم، موافق همین برنامه ما تمرین میکنیم، عمل میکنید. از سن چند سالگی شما با ورزش مشغول میشوید و مخصوصا انا همین نمودی ورزش یعنی ورزشی محاربه آمیخته؟ در سن 18 سالگی سر کردم، از سببی که در دهات کلان شدم، در اونجا مقصد پولروی ورزشی نبود و اون خاطر وقتی که من در اکادمی کشاورزی شهر ایوان داخل شدم، در شهر ایوان و مسکو که در اونجا این شرایط بود برای ما، در اونجا من سر کردم. از نمودی اوشو سنده کیک بوکسینگ دو نمود سر کردم. بعد سال 2015 یکمین مسابقه که من خود رو سنجیدم در این محاربه آمیخته، این سال 2015 بود. و بیایید زنگ است میشنویم. الو. سلام علیکم. سلام علیکم، شماتون بخیر باشد. سلامت باشید، شما بخیر باشد. برادر گرامی سلام میگم. و علیکم سلام. و سلامت باشید. سوال داریم. خودتون رو معرفی میکردید؟ با بختیار. خب بختیار، سوالی شما مرحمت. سلامت باشید. سوال من چنین است که UFC یعنی که محاربه آمیخته در شرطنامه حال به این دو رساندگی هست یا اینکه نه، بعدا تا حال چند رقابت برگزار کردگی است، باخت و غلبه‌هاش کمتر معلومات بدین. تشکر، سلامت باشید و با این سوالی شما جواب میدن. همگی محاربه‌های ما 12 برد هست، یک تا باخت هست. همه محاربه‌هایی که ما میکنیم پیش از محاربه ما البته شرطنامه چیز میکنیم، میبندیم. خب با زنگ سلام علیکم وفا. سلام درود، شما بخیر. نام شما؟ من اوریون از شهر کنو. اوریون، چی سوال دارید با چمپیونی محاربه آمیخته؟ از سن چند سالگی با گوشتین مشغول بوده. خب تشکر برای زنگ و تشکر برای سوال. از این سن و سال وابستگی ندارد، میتونی که ای سن 12 بالا میتونی که سر کنی با تمام نمودی ورزش ها. خب ازم چرا مخصوصا انتخاب شما محاربه نمودی آمیخته؟ برای چی دیگر نمودی محاربه ها نه یا که دیگر نمودی ورزش نه انتخاب شما مخصوصا همین محاربه آمیخته گردید؟ برای چی چونی؟ سبب این اولینش ممکن در سن خردسالی در وقت طلبه بودن در مکتب خولیگم دیم، مقصد جنگ بسیار میکردیم، ممکن بچه شوخ بودیم و ممکن ایامی سبب ما
شاید شما رو بسیار بهترند شما گفتید من بزرگ شوم زور کلان شوم شاید با این سبب محاربه اومیخته برای من نزدیکتر بود برای آن که در این نمودی محاربه همه نمودهای محاربه وجود دارد بله. و شما بیشک از رقیب خود انمون قصد ستونیده میتوانید بله سلامت باشید. خب وقتی که شما محاربه اومیخته رو انتخاب کردید و من محاربه که در هر کار مشکلی خود رو دارد و مخصوصا ورزشی که شما با اون مشغول هستید به واسطه با ضربه های جسمانی گویم سر و کار دارد. پدر و مادر شما در اویل نگاهی آنها چه خیلی بود؟ آنها قبول کردن انتخابی محاربه اومیخته شما رو یا که ناراضی بودن؟ راستی از این مشتایی که در کلیتکا گویم یا در زالو میزنن ای مشتودا در قفس میزنن ای مشتودا مشتوی امی زندگی حیات سختتر است برای که مقصد خونه آسایشگی نباشد. این همه کارهای ما بیفایده است. مشکلی بسیار بود. مقصد من خودم بچه دیهاتی هستم. در خونه شرایطی نبودن. یک لحظه سال 2016 وقتی من دو محاربه اومیخته که پروفسیونالی گذراندم بعد دیدم که بعد ختم اکادمیا باید کمک که خود رو برای پدر و مادر رسوندن. همون مشکلی پیش رو اومدن. من خواستم یک وقت ورزش رو ترک کنم از پای زندگی شوم. سببگوری اون این استادی من رجب علی بیانوف میباشد که ما رو در همون حالت ما شناس شدیم که ما رو نموند که دستگیری میکنم. مقصد با دستگیری اون تا حال ما نگذاشتن که شما همین نمودی محاربه رو ترک سازیم. دستگیری کردن. بله. دستگیری شاید مولوی و اینچنین روحی و روانی نیست. همش که خطا نمیکنیم. همش در مجموع. خب بهترین تو امروز که شما علاقه سالهای زیاد در این نمودی محاربه گویم خود رو میسنجید در هیئت کدام کلوب های محاربوی اشتراک کرده در میدان ها و عین زمان در هیئت کدام کلوب محاربوی شما اشتراک کرده استودید؟ من اولین 4 محاربه خود رو در شرکت OFC گذراندم. برادری که در یک جایگی مشق میکردیم و در شرکت احمد که برآمد میکرد در اون مسابقه و جراحت گرفت. بجای اون مرا مقصد برادرم تکلیف کردن. من خواهش رو رد نکردم. یکمین شرطنامه من با کلوب احمد از همون سر شد. در اونجا ما زیاد از 7 بوی ما گذراندم. بعد چمپیون شدم در این شرکت احمد. ما 3 بوی در شرطنامه بستیم. بعد شرطنامه 3 بوی شرطنامه‌مون مرا با کمربند طلایی که تکلیف کردن. حریف من چین بود عمران بکویف که من رو مغلوب کردم. این جای حیرت آور ندارد و زیرا که جوانمردان تاجیک اینچنین با قوه بازوی خود از زمانهای قدیم تا به امروز در جهان معروف و مشهور هستند و شما گفته میتوانید که جهتی مثبت و منفی مخصوصا محاربه‌ای که شما اشتراک میکنید همین نمودی محاربه اومیخته جهتی خوبش و جهتی بدش در چی است از نگاه شما؟ جهتی خوبش اون است که ما میتونیم که شان و شرف وطن خود رو، ملت خود رو، پرچم خود رو برداریم. شخصانی که در مهاجرتی مهنتی بودن و ایها بسیارتر این رو درک میکنم. وقتی ناموس ملی ما نمیماند به هم خاطر ما برآمد سر کردیم همین نمودو که مثال کم هم باشد برای ناموس تاجیک، ملت تاجیک، پرچم تاجیک کم هم باشد مردم تاجیک رو برای مردم دیگر مردم معرفی کنیم که تاجیکو این یکی از مردم پرقوترین این تاریخی زیاد فرهنگی قدیمی دارد. البته این باعث افتخار است برای هر فرد تاجیکی بیرون از کشور در مملکت‌های خارج کار و فعالیت دارند و وقتی که در پیش نظر چشم اونها پرچم دولتی تاجیکستان بلند می شود البته اونها روحاً خود رو بولیده احساس میکنند و البته ما نیز با همین گونه چمپیون ها میمونند. شما افتخار داریم. سلامت باشید. و یک پیامک که اومده رسیده است این لحظه و ما از شنونده در رقم وایبر 4 رقمی آخرشون 7634 میگن مهمان شما رو خوش آمدید. میگویم گفتنی هستم که با یگان جایزه سرفراز شدند مهمانتون. جایزه های خود رو برای نفرانی که شاید از این نمودی محاربه دورند و اونقدر آگاهی ندارند یادآور میشدید ازم. جایزه های شما در چند محاربه و این چگونه جایزه ها هست؟ جایزه یکی از بهترین برای من این جایزه کمربند طلایی احمد بود که
арзишаш на камтар аз $28000 амрикоӣ аст. соҳиби он шудам. дигар ҷоизаҳои шумо дар майдонҳо? дигар ҷоизаи он буд ки ин ду ширкати бузургтарин якҷо шуданд. Ахмад ACB яке аз ширкатҳои бақувваттарин аст ки онҳо якҷоя шуданд. ҳозир номи ин ширкат ACA карданд ки моро дар инҷа шартнома бастем. ин барои мо як фахр аст ки мардуми тоҷик дар ҳамин ширкатҳо баромад мекунанд. яъне клуби муҳорибавии пурқудрат. вақте ки шумо ба майдони муҳориба мебароед, ҳар як касб нозукии худро дорад, албатта масъулиятро талаб мекунад пеш аз ҳама. шояд аз ин лиҳоз шумо бештар омодагӣ мебинед пеш аз ба майдон баромадан, муддати зиёд тамрин мекунед. вақте ки шумо ба майдон мебароед, майдони муҳориба, чӣ гуна эҳсос шуморо фаро мегирад пеш аз ҳама? бисёртар ҷисман гӯем мо бо ҳамроҳи устодон тайёр мешавем. муддатҳои 2 моҳ 3 моҳ аз ватан дур меравем, тамринҳои худро мегузаронем. аз ҷиҳати рӯҳан бисёртар одам фикр мекунад ки дар ин ширкатҳои калонтарин мақсад баромад мекунад ки мардуми тоҷик шояд як интизор ҳастанд. ҳаракат мекунем ки мардуми тоҷикро дастгирӣ кунему омодааш ход. зангро қабул мекунем, мешунавем. алло, алло, салом ба шумо, шом бахайр. салом алейкум афадим. мома азам да савол доштам, аз шаҳри Кулоб занг мезанем. саволи шумо? каҷо намешавад ми шаҳри Кулоб дар шумо як зали бой бесправил мекушодем? чиба намешавад? мешавад, кор намешаваги нестай. толори варзишӣ дар шаҳри Кулоб бисёр ҳастанд. ман шахсан медонам. барои ҳаме ягон кори намешуданӣ нест. барои ҳаме мешавад дар оянда, барое ки ҳозир мо худмон ҳамчун варзишгар ҳастем, дар муҳорибаҳо иштирок мекунем. азам, масалан шумо дар ҷое ба воя расидед ки шояд он қадар толорҳои баландсифату дорои таҷҳизотҳои махсуси гӯем варзишӣ набуд, вале ба ин нигоҳ накарда ҳамон хоҳиши шумо буд ки тавонистед дар оянда як варзишгари касбӣ шавед. яъне замоне буд ки мисли ин нафар ҷавоне ки ба мо пайваст шуданд, шумо низ аз сар гузаронидед, толорҳои махсуси касбӣ набуд, лекин тавонистед. чӣ маслиҳат дода метавонед? мешавад масалан нобаста аз оне ки толор ҳаст ё ки не, дар оянда ба мақсади худ бирасанд, ба урӯзаашон бирасанд? монанд шумо шарт нест мақсад толор, шарт ва зарур он аст ки мақсад бояд шумо аз чизе ки машғул ҳастем бояд вайро нағз бинед, дӯст доред аз таҳти дил, шуб ки мақсад нест коре ки намешавад. аз одам худаш вобаста аст ки вақте одам хоҳиши зиёд дошта бошад, ҳама чиз мешавад. ба ин фикри шумо розӣ ҳастед вақте ки ба майдон мебароед, новбаста аз оне ки чӣ гуна эҳсос боз фаро мегирад? як чиз дигарро мехостем бифаҳмем ки дар бораи чӣ ва ё ки бештар дар бораи кӣ фикр мекунед вақте ки ба майдон баромадед? вақте дар олони кӯдакӣ падарам муҳоҷирати меҳнатӣ мерафтанд. дар он вақт синни хурдсор будем. зимистон меомад, як қопча гандум мегирифтем. дар тобистон вақте дарав 2 қопча медодем. ин сахтиёро аз сар гузарондем. ҳамин чизҳо моро бисёртар фикр мекунем ки мо кӣ будем. беҳад шукр мекунем аз худованд ки имрӯзҳо соҳиби ҳама чиз шудем. фикр мекардам ки дар шаҳри душанбе дар марказ соҳиби хона шавем. имрӯзҳо раҳмат ба бародармон умед афзалов ки як бародари мо барои мо як хона тӯҳфа карданд. касе ки хоҳиши зиёд дорад соҳиби ҳама чиз мешавад. барои ҳамин ин чизҳо сари роҳи шуморо намегирад. ба ҳамон хотир бояд ба чӣ чиз ки шумо машғул ҳастед, на танҳо ба спорт, ба ҳамаи чӣ чизе ки шумо машғул ҳастед бояд аз таҳти дил нағз бинед, ҳаракат кунанд дар кор ва яъне ки дар як дастовар таваққуф накунанд. бале. мегуфтед ки айни замон дар ҳамин намуди муҳориба тоҷикистон дар кадом сатҳ қарор дорад? аз лиҳози дастовардҳояш, аз лиҳози пешравиҳояш шумо гуфта метавонед? ростӣ дар ин муддати кӯтоҳ дастовардҳои варзишгарони тоҷик беҳтарин дар сатҳи ҷавонӣ қарор дорад. дар ин муддати кӯтоҳ варзишгарони тоҷик тавонистанд ки дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоянд. барои мо як фахр аст, барои мардуми тоҷик, барои варзишгарони тоҷик. давлатзода дар саҳифаи вайбер мегӯянд ки саломи гармҷӯшони маро аз номи донишҷӯёни шаҳри Прага ба азам Ғафуров расонед. раҳмат, саломат бошед донишҷӯё, сахт хонед. ва мегӯянд ки мехостам пурсам ки оё дар нақша доранд ба амрико сафар кунанд ва дар ин ҷо баромад кунанд дар майдон? нақшаҳо зиёд ҳастанд. ҳамаи варзишгарон ҳаракат мекунанд ки ба ширкати UFC ки ҳозир
вақт якумин ширкате ки дар ҷаҳон аст. Ягон варзишгари тоҷик то ҳол нест дар он ҷо. мо мехоҳем ки дар он ҷо баромад кунем. насиби кадоме бошад мо ҳаракат карда истодем. беҳтарин. хуб, боз чизе ки мо мехоҳем аз шумо пурсем, ҳар як касбу кору фаъолият бисёр лаҳзаҳои аҷоибу ғайри чашмдошт дорад. он чизе ки мутобиқ ё ки мувофиқ нест ва қонуну қоидаҳое ки дар ҳамин намуди муҳорибаи омехта вуҷуд надорад. Масалан, шудааст ҳолате ки шумо ба майдон баромадед ва дар ҷараёни баргузории муҳориба ягон лаҳзаи ғайри чашмдошт рӯй дод ки ин берун аз қонуну қоидаҳои ҳамин муҳориба буд. шахсан дар ман ин лаҳзаҳо набуд. дар вақти баромади бародарам варзишгари тоҷик Фатҳуддин Собиров ки ин қонуну қоидаҳоро тағйирот дода буданд, мо аз ин огоҳ набудем. ба ҳамин сабаб Фатҳуддин Собиров бой дод. зарбае ки ба қонуну қоидаи ин мутобиқ набуд, ба ҳам хотир вайро ҳамчун бохт ҳисоб кардан бозии вайро. ва ҳамин чиз дуруст аст, вақте ки берун аз қоида гӯем муҳориба сурат мегираду ва боз ҳамун нафарро мағлуб эълон мекунанд. бале бале, Фатҳуддин Собиров беҳтарин варзишгар аст ки бо ҳамроҳи варзишгари бразилсӣ муҳориба доштанд. мо ҳарду якҷо дар ин ширкат баромад доштем. пеш аз ман ҳамон зарбае ки ба ин мутобиқ набуд, ба он хотир поражение ҳисоб кардан, яъне ки мағлубият ҳисоб кардан. хуб, ба ғайр аз гӯем оне ки шумо бо муҳорибаи тарзи омехта машғул мешавед, боз дар ягон соҳа маълумоти ихтисосӣ доред? ман худам академияи кишоварзии шаҳри Иваново хатм кардам. диплом дорам, специалист технология переработки мяса и мясной продукт. дар оянда вақте ки шумо ҳамин соҳаро тарк мекунед, боз бо кадом кор машғул шудани ҳастед? чӣ касбу кор? ростӣ ман мехоҳам ки толори варзиши худамро ташкил кунам. ин барои ман ҳамчун хобби мебошад. варзиш манро дар ҳаёт фаромӯш карда наметавонам, ба хотире ки соҳиби чӣ чизе ки ҳастам ҳозир аввалаш худованд, дуюмаш сабаби ҳамин ҳастии мо, чизое ки насиби мо гаштааст, ин варзиш дороиши мо, ҳамин сабаб варзиш мебошад. ба ҳамин хотир мехоҳем ки ҳамчун хобби гӯем мақсад барои мо ин варзиш мебошад. ҳастанд нафароне ки мехоҳанд ва ба шумо муроҷиат мекунанд то ки шогирди шумо бошанд, аз шумо нозикиҳои ҳамин муҳорибаи омехтаро ёд гиранд? ростӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ, мақсад дар фейсбук, инстаграм ҳозир бисёртар маъруф аст барои ҷавонҳо. бисёр саволҳо мешавад, аксан ба саволҳое ки барои шогирдӣ, лек мо худамон то ҳол шогирд ҳастем. ба ҳамон хотир мо намехоҳем ки ӯзи як касигара шогирди худ гирем, ба хотире ки ӯз мо як касигара дарс диҳем, ҳамчун устод аз чиз худмон фаромӯш мекунем. ба ҳамон хотир ман ӯз намехоҳам ки устод бошам, то ҳол ки ман худам шогирд ҳастам. яъне ки бояд таҷриба зам кунед аввал ва баъдан ҳамин гуна нақша доред. вақте ки шумо бо махсусан намуди муҳорибаҳо машғул мешавед ва дар кишварҳои хориҷ баромад мекунед, ин ба муносибати оилавии шумо ягон таъсири манфӣ намерасонад? таъсири манфӣ ин нози барои ҳамаи чиз пул аст. вақте таъмин мекунед, ягон мушкилӣ ба миён намеояд. дар дигар шаҳрҳо ҳам бошем, мақсад бародарон ҳаст, оиларо мақсад таъмин мекунанд. ба ҳамин хотир мушкилиёт гӯем занҳо ҳама вақт недоволни ҳама вақт, лекин ман ба ин фикр розӣ нестам, барои он ки занҳо шояд каме дили нозук доранд ва бисёр чизро ба худ наздик қабул мекунанд. хуб, шумо гуфтед аз 12 муҳориба як муҳориба мағлуб баромадаед. чӣ хел шуд ки масалан як муҳориба ин дар оғози фаъолияти касбии шумо буд ё ки дар мобайн мағлубияти шумо як мағлубият? Не, пеш аз ҳамин боям буд, пеш аз ахирон бой. сабабашро дар чӣ мебинед, ҳамчун як варзишгаре ки аллакай соҳиб таҷриба аст дар ин соҳа? шояд шумо он қадар омодагии ҷиддӣ, тамрини ҷиддӣ надидед пеш аз муҳориба? дар тақдир чиз бошад ҳамонро мебинем. ба ҳамон хотир дар ин ҷо мо ҳеҷ касро гунаҳгор намехоҳам. яъне ҳама чиз қоидавӣ сурат гирифт? бале бале, насиб монами будааст. хуб, намун 12 муҳорибае ки шумо доштед бо намояндагони варзишгарони кадом давлатҳо баромад кардаед дар майдон?
рақибони ман аввалинаш аз шаҳри Баку Озарбойҷон буд, дуюминаш Доғистон буд, сеюминаш Хитой буд, чорумаш украинц. гуфта метавонед ки киро намояндаи кадом давлатро мағлуб кардан барои шумо осон буд, намояндаи кадом давлатро мағлуб кардан душвор буд? метавонед бигӯед? рости бори сеюм мебошад ки ман намояндаи чеченсо мақсад баромад мекардам, ба хотире ки ман якумин варзишгари вайро мағлуб кардам. ин яке аз дӯстдоштатарини варзишгари Рамзан Кадиров буд ки дар он барои камарбанд буд. ман бурд кардам, дар он камарбандро соҳиб гаштам. бо болои ин барои мо мошини Мерседес, тамғаи Мерседес тӯҳфа кардан. ба ҳамон хотир баъди вай ду варзишгари дигар барои ман додан. ба ҳамон хотир бисёртар ин мардум ва забони русӣ злопамят мегӯянд. ҳама чизро дар хотир мегиранд. дар хотир гирифтам. ба ҳамон хотир заҳри танамон кесидан мошин. яъне чӣ қадр фаҳмидан мумкин аст мехоҳанд ки бозпас бигиранд онро, лекин намешавад. шумо соҳиб шудед. ахирин мусобиқаи ман бо варзишгари чеченс буд. аз дидгоҳи шумо намояндаи ин давлатро мағлуб кардан осонтар буд? Не, душвор. душвор. баръакс душвор. киро мағлуб кардан осон буд? кадом давлат? осон гӯем ягон чиз осон нест, барое ки варзишгаре ки ба он қафас баромад мекунад, мақсад гӯем мо ин ширкатҳои мо хеле ширкатҳои бақувват аст ки бетайёрӣ 5-6 мусобиқаҳои профессионалӣ зиёд дошта бошӣ, ба он мутро шартнома имзо мекунад. атак аз ҳар ҷо аз берун омада аз кӯчаи шумо иштирок кардан намешавад. ба ҳамон хотир осон гуфтан қиин аст. хуб, масалан шумо вақте ки оғоз кардед бо ин намуди муҳориба машғул шудан, чӣ хел шуд? Чӣ хел масалан шумо роҳи ёфта тавонистед ва ба ҳамин муҳорибаҳо чӣ хел роҳ пайдо кардед? шуморо тавсия карданд, пешниҳод карданд ё ки чӣ хел буд? нахустин муҳорибаҳои шумо чӣ хел буд? рости якумин муҳорибаи ман вайро фикр карданд ки мо тайёрӣ хуб надорем, мардуми тоҷикро он қадар мақсад чиз эътироф накарданд. ба ҳамон хотир фикр карданд ки осон аст мағлуб кардан. моро пешниҳод карданд, лекин насиби мо гашт. дуюмин муҳорибаи ман ҳам ҳамин хел гузашт, дар ҳамин сурат догистонӣ буд. аз ҳамон соат мо тавонистем ки то ҳол мардуми тоҷикро муайян кунем. барои баргузории як анамин муҳориба чанд қадар маблағ гузошта мешавад? маблағҳои зиёд гузошта мешавад. тахминан 5-6 ҳазор доллари амрикоӣ мебошад, барое ки ба хотире ки бародаро ҳастанд. ин аз камтаринаш чунин аст? камтарин аст, ба хотире ки бисёртарин аст. чанд қадр бисёр бошам хуб аст. мақсад мо ба Таиланд барои тамринҳо, барои тайёрӣ меравем. 2 моҳ 3 моҳ дар он ҷо қимат аст ҳамаи чиз, ҷои хоб, хӯрдани, варзиш, устодо, ҳама сарфу хароҷот бисёр ҳам зиёд меравад. ба ҳамон хотир чанд қадр зиёд бошад ва агар мо дар оянда амрико рақиб бошем, мақсад унҷа боз зиёдтар мешавад. ба ҳамон хотир аслан бародаро шукр ки дастгирӣ мекунанд, мо метавонем равем тамринои худро дар байни варзишгароки кишварҳои дигар. бале, дар ояндаи наздик ягон баромад доред ва дар куҷо доир мегардад? дар нақша ҳаст. мо хостем ки барои камарбанди ширкати нави ки мо шартнома дорем, ACA аст, 19 декабр муҳориба аст. хостем ки барои камарбанд баромад кунем. дар куҷо баргузор? дар Москва баргузор мегардад. бисёртар мусобиқаҳои мо дар Москва медиҳад. ба чӣ хотир? ба хотире ки ҳамин ширкатҳо аз ҳисоби мо даромад маблағ кор мекунанд, ба хотире ки бисёртар мухлисҳо баромад мераванд барои тамошо, дастгирӣ ва ё чипта мехаранд. ва ин як даромади муайян барои ваё аст. мебинанд кадом варзишгар ки дар куҷои мухлис бисёр дорад, барои ҳамун дар ҳамон ҷо барои вай бой медиҳанд. мақсад мегӯем ба ҳамон хотир дар Москва бисёр муҳоҷирои мо ҳастанд, бисёр мераванд. як сабаби дастгирии он аст ки ҳастанд бародарои тоҷирои ки дар Москав ҳастанд. билетҳои ҳам чиптҳое ки мегем 500 дона, 600 дона, 300 дона мехаранду барои муҳоҷирои ки надоранд мақсад имконияти даромадан. ин устоди ман Раҷаб Али Баёнов аст ки мақсад тақсим мекунам барои одамое ки мақсад мо дар Инстаграму Фейсбуку мо эълон мекунем ки ҳамхе чиптҳои бепул ҳастанд.
ва ҳам хотир мебиёнд ин ширкатҳо фикр мекунанд ки мардум мисол мебиёнд ин як дастгирӣ барои муҳоҷирои худмон мебошад, барои ба варзишгарои мо бисёр ҳам роҳбаланд мекунанд. Баро иштироки ҳарчи бештари мухлисон ва дастгирии онҳо варзишгаро боз илҳом мебахшад. Бале, ана ҳамун муҳорибае ки шумо дар рӯзҳои наздик дар нақша доред. Пеш аз ҳама мо таманно мекунем ки ғолибият насиби шумо бошад ва шумо дар минбаъда нақшаҳои касбии муҳорибавиятон муваффақиятҳо таманно дорем. бигзор дар ҳар майдоне ки шумо баромад мекунед номбардори ватану миллати хеш Тоҷикистон бошед, боиси ифтихори кишвари Тоҷикистон бошед. ва ман бори дигар изҳори миннатдорӣ ва ташаккури худро баён мекунам аз номи радиои Нав барои иштирокатон бевосита дар барномаи шомгоҳии бетанаффус. шуморо бори дигар хушомадед мегӯям. саломат бошед. муваффақиятҳои беназир дар соҳаи интихобии шумо таманно дорем. агар таманниёте доред барои шунавандагон, марҳамат, сухан ба шумо. бори дигар раҳмати калон, бисёр миннатдор ҳастам ки моро пазируфтед. саломат бошед. барои шунавандагони азиз азор раҳмат мегӯем ки моро шунавида истодааст дар хати прямои эфир ва ҳамаи шумо бурдвориҳо тансиҳатӣ хоҳонам. саломат бошед. ташаккури зиёд. хуш омадед бори дигар. хуб, азизони дил, хотиррасон мекунам ки меҳмони мо дар ин шом ин ҳам бошанд чемпиони муҳорибаҳои омехта Аъзам Ғафуров буданд. азизони дил, дар ҳамин ҷо фурсати барои барномаи шомгоҳии бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад. хайр то ҳафтаи нав. ҳамеша дар мавҷи Нав бимонед. Новое радио. Новое радио. Новое